Tinapalabas, nagdanag ken nakapungtot ni Chuna iti imbaga ni Victor. Amang tedda ken Jorin iti reward money. Iti asino man ang makipatuldo iti paglemlembangan ti babae anang ipangpangta idi ken ni Lisa. Gapu iti dayta, napanmanen iti balay da siyasya, tapno ipadamag na ti plano dagiti agama. Ket ita papagayam, adto iti tuloy tinobela tayo anapauluan. Siit iti barukong. Saan ang mabali na makimagdagiti pulis day siya bakla? Delikado tano kasta ti mapasamak anti Chona. Iso nga ron ngay mayak tapno amom ti agsakbay iha. Saan yung nga ipalubo sa mangtad na iti reward money? Kinontra kadagos ni Victor. Idibaga na kanyak amang tedak ni Jorin. Iti reward money. Pabusuyak ka do. Gaputa pinabusuyan nak. Idi tinulungak ni Elisa. Anya? Kung nagtupay kat. Dagas ti epekto ti panang tulong yu kada Elisa. Saan na ko man nababalawan, iha? Auntie Chona, no kumata na tay ni Elisa, basbasit kumaitan ti parikot ta. Jakmot ngamin maawatan. No apay tinulong akit din. Amangan mat no. Kaya't yu pa yan. Ani Elisa ti asawaan ni Jorin. Ay, saan? Saan na mabaliti kasta, iha? Ngayon posible mapasamak dayta. Gapo taay ayatan unay ni Jorin daytay nga Elisa. Uray pa jak ipalubos. Nga? Lukas pangarigan, ta ipilit na lata. Anya ti aramidan nyo? Sumapulak man na iti kriminal amang patay kini Elisa. Anya? Di mo maasyan kan makonsensya kayo iti napasama kan ni Elisa. Sayon tumanen papaltugan no ipilit lata ni Jorin nga sawaan. Uray ko na ka makonsensya kan maasya na kan ni Elisa. Nasaysaya at lang nga namatay ngam ti maasawa ti anak ko. Nagsaya atin no maramid juday tangay pagpagayo anti Chona. Talaga karamidak. No jak malapdan ni Jorin na mga asawa o naagayat ka ni Elisa. Sabagure ka. Bayan taman pailaan ni Jorin na pagsaritaan. Anyang haruti kaya't yung pagsaritaan tayo? Imbagam iti, amapan mo pa siya ron dahil bakla iti nang ilang mangam kankwana. Wananti, mapanak kinton bigat. Mapantaitan. Duhata na mga ibaga kankwana nga umakar dahil Villa Verde. Nga anti, ala nga nabiglaan tangay baon iti Villa Verde. Ibaga tatulatan na sumarunot ti pamilya na. Kasilangan, auntie. Nasaysaya at no, alukuyan tayo pa nga umuna ti pamilya na. Tapno, agsusurot da amin asang kapamilya. Napintas na di damag awabasa kiti pagiwarnag. Maya ti panang teda Victor ken Jorin iti reward money. Iti asino man ang makaitudo iti paglemlembangan daya bakla. Anang ipangpangta ken ni Elisa. No adda pa kay naigan ni Chona iti dayjay a bakla. Sigurado asan ngagtal na ti panunot na ita.
Asin iti mawawag adi mat nakapunpok tinampat na. Hello? Leon? Apay ngay mawag ka? Anya? Singiran nak? Kunak mat ngawanan ti balansikin ka. Ta saan mat anatay ni Victor? Anya? Juan, saan ani Victor tinabatay mo no diket ti ina ni Chona? So ngawanan ti maalam kanyak. Salba ka. Nagtityablo. Adun atawan ti naglabas. Ngam singiran nakpailaan. Elisa, ada na pintas ada mag-anabasak dito'y pakiwarnak. Anya day tatamag, nanang? Atoy, basaam anak. Basak man nga, Rod. Oh, 200,000 piso ang naghihintay na gantimpala ang sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng mastermind sa naganap na pamamaril kay Miss Elisa Santos. alalis to itan amak magdayjay asuspek anak. Gaputatan kung guna te sino man na makaibaga ti paglamlamangan na, nanang. Aging ga iti saan amak magdayjay. Saan ngagtal na ti panunot ko? Di kayak tanag. Amok asaan nakabaybayan ti Diyos. Iha. Urhyak lang nakaang si tinalokay. Tay manugot mo't lang ti pamilya day niya abakla ang mapandanang na day niya Villa Verde. Taasino kumamat ti agked-ked iti injaya ta kadakwada anti. Idinto ta nanamay to ti biyagda ijay Villa Verde. Ganda kalpay tagbalin abalay da ko nam. Gaputa tay mismo arrest house di papam. Timbaga mapagnaadanda. Wananti, ket ita, isublat tayo akasarita ti bakla. Edi kasta, sumaruno at dagos ijay pilya. Kumusta ni Elisa, Crisilda? Umimimbagan dagiti sugat na. Sino nga rutin ang bantay king kuwan? Ni Jorin. Sinarungkaran naman gaya mo ni hospital. Wan. Madlaw ko kat kaslalim mo kay titratom kan Jorin. Gaputa mabainak mo tamang istrikto kan kuana. Gapo ka dagiti adun atulong nga impapaay dan iti anak ko. Sa bagay, rumaglaan. Kinawan gapuna tapno istrikto am. Ngam kahit mo ka din, nga iso ti mga asawa iti anak mo. Saan? Jack kayat. Aniya. Saan mo pa lang nga kayat idinto ta napanagnagamon ti kinapatag ni Elisa keng kuana? Mabuti nga kay suda ti agasawa. Mabuteng ka. Idinto ta amom lang aruden nga ayaten unay ni Jorin ni Elisa kat kastamat ni Elisa ken ni Jorin. Ni Chona ti kabuteng ko no agasawa da. Ta sigurado aparigatan ng tulaeng ti anak ko.
Ipalubos nga tamot ni Jorin nga aramiden ti inana na ita. Saan nga iti amin akan nito? Ket mabantayan ni Jorin ti anak ko. Criselda, saan ka kumangagbalin nga overacting? Pagsayaatan lang ti anak ko ti pampanunutek. Rumbang lang ang maputadan ti ayan-ayat da ka ni Jorin. No kasta ti aramidem. Si kamot laeng ti mangipaay iti pagladingitan ti anak mo. Nabanog ka. Kinunakmat ken kang amin itay. Nga ginala ka. Yung rimwar ka matlata. Talaga ka di apakasik ng tinegosyo tayo tinapanap. Unay kan, Victor. Nabanog da tao, kastapay lang, ti bagam kanyak. Agdwa-dwa ka, ibagam masabali tinapanak. Agsalsalud-sudak lang mo. Salbag titi. Napambanok ti tao. Adda ka di ilimlimod mo. Anya, pagkat atapan ngagar aramidak iti dakas. Awan ti bagbaga kakasta. Tas lakas ta ti turong ti saritam. Agalwat ka, Tuna. Amangan no dagiti metlang balikas mo. Sumardang kan, Victor. Di nakman pagatapan iti sana nasayaat. Adewad ka man lagan. Abogado sa lumunti umawawag. Apay nga ta. Anya? Saan ako nga madayo amang sungbat? Tapno di ka agatap kanyak iti sana nasayaat. Hello, attorney. Elisa, kunam amayatan ti riknam. Ngam, apayan naliday matlat at ilupam. Gapoy ti kaso tananang kinilolo Damian. Likag danag. Saan kami agsardang kanitadi? Aging iti maalu ko'y minimami mamay sanod iti darum na kontra kanakwada. Lumabalot tananang kinilolo. May sakto ni ti balay mi. Saan? Agnanayon tulat tang addak iti sibay mo. Jorin, tiyak kayat amabalot tananang kinilolo. Agtalag kay ti abogado yo. Kang Ronana, agkararang kay ti Diyos. Saan ko maiwak si ti panunot ko? Dahil di niyawag kanyak ni Leon. Adon na tawan ti naglabas. Ngaway talaang nagpadlaw. Tidahas na singsingir nakit din iti balansik kanukin ko na. Damanan. Hello. Si Kamanan. Sinalbag ka? Anya ti bagam kanyak? Singir na. Awan mauray mo kanyak. Tabidot mo't dahi di napatay mo at tao. Isuali pati mon tikon kunam abalansikin ka.
may papaniti kaso nga impilak kada Criselda kan lakay Damian tinagsaritaan mi kan Attorney Solomon. Well, lagag ko. Ngam adda pa ng hearing dahil ito lawas na. No saan tumanin nga agpakita da Criselda kan lakay Damian iti Oscado, maabakdan. Awan ka din apols ti asim kini Criselda, asigod agayo mo. Polos, karasaan dayjay. Di mo ibagbaga ti kastakan ko na, tasikat ti agdadata akarasaan kada kayo adwa. Anyag pagkunaam? Asyak ti karasaan kada kami adwa kan Criselda? Gapo tasikat tinangulag kada kami adwa. Anya! Apa yung sinumpayan ni Daddy? Di ka makibiyag, Joren. Ayok ka, Tiyona. Nabayag ako nga kapalkin ko. Daddy, Mami, saan kayo magtinangran? Alyaya tinagpinututan niyo. Ibagbaga na kit din na karasaan ak. Agbay sumot! Sumartin kayo. Oh, Apay ngamin anay ibagayo akarasaan ni Mami, Daddy. Ano tiga po na? Gapo ta iso tinangulag ka na kami adwakin ni Criselda. Victor! Di na katipain. Ada ka di ilimlimod yung kanyak, Mami, Daddy. Awan tilim limit miken ka. Ala, panawan na kami dito ikan ni Daddy. Kaya't ko amaamuan ti puon ti pagapapaan nyo. Aging ganay ta. Kit aging imon pailan ni mamim kini Criselda iyo. Victor! Ha? Anya ti kayat yung asawan, Daddy? Sigod kami nga gayan ayat kini Criselda. Ngam sinulisog ken pinikot nak ni mamim iyo. Victor! Anya? Jacqueline Pagarop. Sigud gayam nga agayan ayat da Daddy kan Auntie Criselda. Isumot lagayam anapudot latta ti ulo ni Mami kadakwada. Tagayam. Alda na palabas da adwa. Jacqueline Pagarop. Kuna ni Daddy. Sakti bunga ti panang sulisog idi ni Mami kan kuana. Yan. Kaya't naasawan. No saan ang nagbalin akarasaan ni Mami iti sigud agayim na. Kan kastamat ka ni Daddy. Awa nagkumamat iti dati abiyag. Ni Atty. Martinez. Isu da ito yung mawawag. Hello, Atty. Anya, adaman ng hearing inton lawas na. Wen, Atty. Ikarigatan minton ti umatindar ka ni Tatang. Wen, namnamaan niyo. Okay, Atty. Bye. Adato ka naman ng hearing minton lawas na. Adaman na umawawag iti cellphone ko. Ni Chona. Hello, Chona. Ayop ka! Chona, anya ti basol ko.
Apay ta makapungpungtot ka man. Kumay gayam gab, tipungtot ko kan ka. Anya man ng tibasol ko. Kan apay asaan lata maawan tiguram kanyak. Kaputa saan mo't latama pukaw, di pa nagayat kan ka ti asawa, kiswa kastuyak. Anya ko matibibiyang kuno kastaman bilang. Pagkabasulak ka di, lusyak pa'y lang ti ayatan ti asawam. Aganos ka atay nagaw mo matlaang kanyak. Aging ka amarik na ka na panagayat na kan ka, saan tumatama punas ti kurak kan ka. Siya kumatirumbang amang gurakan ka. Gaputa inagaw mo kanyak ni Victor. Salbag ka! Salbag ka, mat! Sa anak ko maamakisin nung bat. Gaputa tinulungam ti anak ko. Ngam nakaruuna yan ti panagsasaom kanyak. Sikat ti makagapuno, apay nagkapa kami manan ni Victor. Bibiyang ko kuma, nga uray no agsina kayo. Apay ngamin nga iramraman dak no agapa kayo. Kaputa na timtimbang lata tirik na nakan ka. Gaputa inagaw mo lang kanyak ni Victor. Aganos ka, no anya ti paritnanakin ka. Amon ka di. Imbulgaran ni Victor, iti anak me, ti relasyon nyo. Anya? Dahil na ti kapuna, no apay gumay kayo, kab ti puktot ko kan ka. Ayop. Naayayop ka pa, Jonah. Karasaan. Salpag. Nanang, Elisa, nakapot ka matgaya man anak. itayak pa'y nakabuot. Kat nangag ko dyan bagayo kin ni Ma'am Jonah. Nga niya. Tinaiba kayo kan kuana. Nga inagaw na kata kayo ni Sir Victor. Apay nanang. Nagayan ayat kayo kati kin ni Sir Victor. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.